पुइलु रे सनम को जोहार तेहना वीडियो रे सनम को सगुन दाराम और तेहन दो इतुन सिंदूर वीडियो बन नेला। ठीक है चलो चलो गुरु लेका आराम बोलो। और नितो नॉय पे नेल दड़े कान तबना नितो दो किचुगान स्पेशल गेस्ट को सेटर बड़ा कना तो उनको दो को हुयुक कना कोचेपियो प्रोडक्शन रिन नुकु दो स्टाफ कना को नोडे दो हा मुनु गंके तकिन किन दुड़ुब अकना इना तायम हा प्रोड्यूसर गंके तकिन इना परे सुकलाल आर जॉन मेना किना और नितो पे नेल दड़े किन कना नय दो हा सुकलाल गंके और इना परे नोडे हा जॉन तकिन किन दुड़ुब अकना। ठीक है तबे नौका के तीन गान गेस्ट को सेटर बड़ा अकना उनको सला आपे सनाम कुन नेपेल हचो पे ताबना। और नितो दो हाँ कोचेपियो प्रोडक्शन स्टाफ जहाँ को सेटरना उनको नितो दो हाँ गिफ्ट को चालेआ नवा को एम बड़ा कते हाँ उनको दो जम सेन भेजा हुआ। और नितो दो सुपर स्पेशल गेस्ट को सेटर कान ताबना लबो हांसदा गंके तकिन पुइलू रेकिन दुड़ुब अकना उनकिन नितो जांगा को अरुबे किना
ina tayom hana pasta re menak kina abo heroine Aditi Singh tikin adi sarhawiñ chala kina lobo tikina team cedak se unku biji bhitir re tahe tuluy unku setter na ko bapla re adi raska bujaina specially abo lobo gongke tikin hoponda director ona salate Aditi Singh tikin onka ge arho karam gongke tikin adi raska bujaina noa khatir asam disam khoj pela ko setter na adi raska rena katha nyel ke ko tabona pe nuku ge ha industry pasta khoj do special ko tahe kana ar do industry ren do onka do bako setter lena cedak se biji bhitir re pale bangko setter dare ka lay do ha pray onka ma lay beda hui len ge sanam lekan ko director actor actress joto ko ke lay hui lena ado joto hor ge biji re menak bona ona khatir joto hor do okto do babon nyam ka babon odok dare ka ona khatir joto hor do noa bapla re babon salet dare ka to jahan tinak ge ha alinya bapla re ko setter lena industry rin ar bang ina industry bahre rin joto hor ge adi sarhaw alin pasta khoj noa video madhyam telin chalape kana cedak se biji bhitir re nonde ma sarhaw chal ko ma bang gana kana ape ge ha gift ko agu bada katen alin pe emak linya to noa video madhyam te ape sanam ko sarhawiñ chalapya ar jodi nasna chet ko etketone hui ko ape ko nyel kore tobe kati ikaliñ khojoa cedak se besto bhitir re sanam ko ge bon thika dareyak kana bapla program re biji bapla bhandar noa kore ma biji bhitir rege peda ko nyel huyuga onka ge okoy ko jodi nasna okoy ko sala ropol ko ar bang ବ୍ୟବହାର kore jodi etketone nasna tahe ko ape ko alope arisok tabona ona bakra alin pasta khoj ekaliñ khojok kana onka do tahe ko gya biji bhitir re nasna etketone ko ma to nito noy pe nyel dareya kin kana abo hoponda director tikin nuna biji hor hui aten ho nukin kin setter na bapla re ona khatir alin pasta khoj adi sarhaw hoponda director tikin प्राइस दे रहे और जो फर्स्ट क्वालिटी तो ये ट्राई करो वो बोल का था कैसे गुजर को अरे बुरा लगा ओना के आदु तीन मिताय कना आम बखरा स्पेशल हैंडल दोहो का अब बाय पते कना बड़ो झंडी खेला खेला बुझा लगा ना आलम ना ओना तो हेडंगे बुझो हैं से हैं मेरा फेवरेट ini kecil caranya karanya akan bolong ketik helmnya